Paitha Khumpui Academy ringnok norgei kaisa koksel samungka sawi phaika abukhe apti hai Khumpui Academy ringnok kri rongni bagai ADC hapang bai snam jagmani kri tongkesep thaini tiprasarok aro poriwi kaham srungrok manthung hnai phiaba paithao khe gobang kuk student no hapangni sebok khlainai nokhobui gristi kaham nukhungni bororok siminse aro manmani kalayo kri nukhungrokni bagai hinke kri na kri te admission rokbo naharjagya hnai khranai tripri khoram kokdukni bisingtui korongei sabai kok sawi khnarakha bukhuk hoba Pulana lamsoko bukhuk jno chini tripuri khorango inke bukhuk je kok changna sakang ki sani ni sini mung rigrade ani mung hoba da Burma ang present to kaisa organization ni general secretary Tripura Nationalist Student Federation ni Mia tripuri khorang ni bisingtoi ni ne kaisa monthly man kha khumul ni Khumpui Academy school admission ni kokna tui ni abo tamni bagai admission ar zakliya mia ang Khumpui Academy kabang mani sinida sarai ro tabo ni ang tuidu phasing digi rogo tongo kabang ang bising basang phasing ko kabang porong parents ro huk khai jao inke yang district west district go tongo baksa borong ni very backward family ni je borong no kaisa borong parani hoite borong ni mane gana gini school tunna ni phano ake borok kore nogo porina ni bunga bu fachia nok ni samungo no bor busy tongo sarai no pori ri maya abone bage sarai ro borong ni elementary education jita ni compulsory man nani nango government ni hoite ba aboni law bong khorjang elementary education just ke pan nango elementary education even education in fundamental rights fundamental rights bo sia tamkha tini Khumpui Academy school ang thangka aboni bage no de sarai ro omprim ke have problem borong fam baksani to buma bu phaso o khaita o khaimania je para sike hachal school ba motor ro na gari choli na bike thangaro kunu phano unkoya ke buma bu de khaita na bura burche basara unka charai hedo ya bon boro je elementary education je ni 6 বছর ni 14 বছর jorani age ni bisingo charai ro deske phano ni class 8 jora to boro education complete khainen nango o education boro 6 মানে 1 to 8 ni education complete khaije geta complete khaija basa post kori je sara 8 boron parni tongkha nge aboni bagai no trai rong ni bagai no boron ni man thaiba boron ni man thaiabo abo tai api adeseng government ni oro ba school ni thane sung kuno bikha sana thangi tong boron ni man thaibo aboni bagai no to hostel sanam jago oro amte he trai rong ni bagai no bolle te biang thanti ne ba o je school free government ni hoite hostel gana school bogana o to amte school ko admission bo biang bor tai biang o thangnai abono sawi bono saka botam sangke angrimi chinora vacancy kare seat kare gang sangka sai seat kare mane tamo teacher kare apija jebo so room kare ni inche angoro ma sawo ang Khumpui school ni whole classes growing nai cha aro more than 30 classes tongo ni abono kare hostel phasing kare je Khumpui girls hostel ayo kadal rooms namta a room rogo kha sap thangnai sap pori nai abono bising bo khana di 1 to 5 our morning section ni bage morning is right all pori thang payo borong shooting khang ka ni dupor time start ho 6 to 12 total 7 class ho or 7 class are more than mini 30 ta ni classes tongnaro ta classroom 30 ta ni kabang tongo ni total le ni yago tongo bus 7 class or 7 class is right no 30 ta class porjont punya boro problem ka abo kuno classroom ni yabo just mane tam sana abo kuno reason ya haino je jani muchung te ab hai hai to inke boro reason de mani hinkai bas abo no de classroom kari po tai oino ko reason de yar second reason kari tai nung jese pan reason nang to problem chini yable problem ni bhai chung ni no bikha sana thangya chung chini man thai se sana tong and it is your duty na am ni min duty to not chin man thai na ni nungle sabu babo mana khaine am tikhe tang no sai de ni tam nai takase ko et khaine bu subo class 12 rong ni exam choli tongo final report changa borong kor thanai class 12 ni kaisa section class 12 nya kabama section to class 12 ni heda ja class 12 sections borong class 12 groups ro de borong kor thanai a class ok sabna danai borong
of course kaisa group classes ni to vacant torna in zonai bilena gawo to sabno danai hinu abo ta problem ke maybe bong ro abo yana room ni to problem ngi no maya inka abo boro just je buku phayo am dekhana ba no goi tongo inka am theke tai salbo chori nai ba chini boro rong no chini charai bosar ka ba ma elementary education complete khai jai ga charai ro mini ka ba ma news reporter rong no boro bo to tisawo ka ba charai ro mukha tong no phalai tong mani ro বর্ণ রাং 20 টাকা রুবে ফটো 30,000 100 টাকা রুবে ফটো 30,000 500 টাকা রুবে ফটো 30,000 আমকে ফটো 30,000 সিমি রনা সিমি তো সামু বাচিনি হালতা বর্ণ এডুকেশন জানি সামু নে দি বাচিনি খে আমো চিনি চিনি অঙ্ক তং ডিউটি তং র যেটা মিনিং খালি সুন্দর হামদমনি দফনা হামজো মিন্স নো আ জায়গা কিসা মানে খুব খানাইবো rang pusa bangma bai computer komol bagma ismin da fana hamtama provunya tin do fo de ka bangma trai ro tong bono poina ni shepra nang nai tai ang to bo illegal yang thang ya ro legal way tin thango because law bo su tongo right to free and compulsory education act 2009 awani bishing kai even ni right to education to fundamental rights bo inka bo thaisa buni ba borong ni 저 만 타이시 아버님 바가 낭 당만이 저라이롱니 가마 저라이롱 보롱 elementary education completing 자기야 그 가버 가이잖아요 부마 부파니 저라이롱 보롱이 바가 이게 만에 보롱 admission 나르게니 뜨예 만에 보롱 비시니 모사타이 어느 구분 거 ху이자고 벽동 바이마 동니니 ang 아버도 안 가이사 만에 mini chini jo o act ni mutabik ngangke ko ang jawan sumani tap te hai je students rongni kaisa mini specific number student ni bagai khonsa teacher mane apike teacher base muta like omsu gon student kan omsu teacher ma tonai awse taisa kabang student kan ta kisa kabang teacher ma tonai apike ngi me bidor teacher recruit khanen problem ro phonongi mano heda ga abang sai mi atai abang nai na buthang nang tam ka khai abang nai thai chini man thai ka chung education manani heda the government hostel te school kari rong ni bagay na snam jago ginang rong ni bagay ya ingo dong sanay ro or to kabama kari na phai to pori phai jago ro ape he boro sanay do siang ro sanamu chungo kaham ke jodi inspection khai na khangke aro 100 jona ni bisingo 100% ni bisingo 80% ginang family ni chakri ginang family ni hoite belong khai jat aro kabama chai ro tong nai ang 100% sure ring thai manu inspection khai na man nai chakri ginang so kaham business kaham mini kaham like some family ni ko grist kaham amte he family rong ni kang to aro churai 5-6 jon churai je borong ni mane tam sane nok ni asir condition hamya borong nok se kare ate churai rong no education dunan bagi ang borong thane thangmani borong ria ka te sabrna bor saude hi ta alka school tongo alka school lo thame bhai all school ke bin babu ni property diba all school to government ni ble the government ni means abo public ni bo abono bin property hai ka own khai ma hai ke sai tongo na ta alka jaga tlang dine ta kaisa ko kangor sana mu chungo boje tune list kaisa punu ka do aro list of gangke ni boys plus girls class 12 ni ka boys ni number ka 86 dona tai ni class brini ka 90 amte type pa kisa kana gana amte hai no asa ka bangya amte ke mama to ko za se 11 no ba amte ken khaija baksani kisa 100 khana atike ro bor sijak tongo inke tabuk abo sanam sung kabang ma school Khumpui karibo nini yang bo jong school rok tongo yang aguli nita nini kabang ma tulsi bati school kabang ma school tongo amte school mi to amte kun problem khana ya wase pano ne borong room ko thangka benches ko kori thangka even nini ang ni jang ang kaisa jorawo ekdom late admission mangkha mane an babu ni transfer phakai a time mo to kini law ni mutabik no abo ko na jakha mane because rules to waro nang kem no elementary education ran bagi ni hi hani maya nang mar nai you are bound to do that so our borong ni problem te borong suna mar nai abo borong mane bote khai khaya abo suna ya thanya kida bak se borong Simon जे स्कूल बाकी चालक तो अब Simon अरे स्कूल नोरो चालक जाओ गम चालक तो बोले नोरो बड़ स्कूल चालक तो नोरो जस्ट स्कूल लो मेन थिंग टीचिंग नोरो दे ना नमन प्रोवाइड खाइ तो एदा हम कोन
Jadi apa kono problem kangke government ni nora yang report dedi. Mungkin nang tabuk lukurong na kono kog da kasana musong. Ang lukurong na mo sana musong je Jefur pa no mane chini de do fawa try no elementary education abo no mansung describe no thai plus ta ka jaw sana mo so sung bongno rizai kombol bag ma bai bongno kolom khatar ma bai simi tani ni rang pusara ma bai simi chung chin do phana mo thangai mangala chin do phana chung pora na nang nai te ganang busani boro simi porike ganang busaro simi pori ma bai chini ti prasaro thang sagla chini kri busaro porna nang nai hai ke chin do phamo thangjanan ni o na ba kisa busaro la ya nang chung education khasing bolai no nang mani education tongkha se bebak nai abo jotor chung bukhu simi sao kintu chu amana khlai le ya awon bai kabang ma chinai nong nai lokurok no bono koimo kisa o yang phajung kisa kisisa pano 10% su pano bakhar jabai di nai ko jabai di chini students rai ro kabang backward level ni mapuri kabang ma charai ro to borong bai musa ja khai di hostels ro kabang ma to step 9 ma no okra ro kabang ma intellectual boro ro amsuna inke bukhuk jono belai na hambai chin tripuri khorang bai kerang i tongma babe hambai